Dobro jutro svima. Danas je prelep dan, novi dan, spreman za nove avanture. Za danas smo u stvari bukirali Orange Bay turu. Već ćemo otići na ostrvo, na plažu i imamo 2 snorklinga uz to. A od toga idemo samo na doručak, a onda kreće nova avantura. Da vidimo što smo uzeli. Imamo koliko vremena, možda jedno 5 minuta da smažemo ovo, što za mene ne predstavlja problem. Imamo se ubrzo. Smažali smo što smo imali, na brzaka jer može biti kasno. Da vidimo kao sustične vreme. Orange Bay. Evo, konačno smo se nakuprcali na naš brod. Čekali smo jedno 40 minuta da nas pokupe. Duše nije bilo puno u autobusu, mi smo bili neki samo 3 stajališta, nije bitno. Došli smo ovdje na jedno pristanište gdje smo se ukrcali na naš brod. Znači krećemo prema Orange Bayu. Ne znam točno da će biti, ne znam da li prvo snorkeling, prvo kupanje ili šta, ali vidjet ćemo. Uglavnom vreme je super, vetrovito, toplo i avantura nas se nastavlja.
trenutačno na plaži Orange Bay. Izvinite malo zbog smetnji vjetra, ali ne mogu što da čujem. Stigli smo, ovdje imamo izgled pauzu od sat vremena, da uživamo u ovim prizorima. Kupanje, fotkanje, plaža je znači bijela, pogledajte sami. Uopšte nije vruće, mislio sam da će biti ono vruć pesak, je to ono kakvi ima uopšte. Ovi prizori su stvarno prelepi, pogledajte sami. Voda je, znači nestalna boja. Doduše ima puno turista, ovo je novembar, kao što smo rekli već, ali jeste puno kao što možete i da vidite. Ovdje smo stacionirani, znači sat i pol vremena, poslije toga imamo snorkeling. Ja idem sad na sekundu.
Evo, završili smo i drugi snorkeling. Ova ekskurzija se završava trenutno. Vraćamo se na našu poziciju i odatle idemo za hotel. Ukratko, ekskurzija Orange Bay traje nekih, kad smo mi krenuli, od 6 sati, da kažem tako, okruglo, i obuhvata Orange Bay plažu na kome se zadržavate sat i po vremena, 2 snorkelinga, uključuje ručak i uvijek dobra atmosfera izgleda, znači ljudi su na ovim turima uvijek komunikativni, uvijek prijateljski nastrojeni i ovo je stvarno bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Tako da svakome ko dolazi ovdje preporučujemo, znači, ovu turu. Nije nešto ni skupo ništa. A do tada znači uživajte u pogledu. Baš volim kad se ovo desi. Zalasku sunca u Hurghadi.